the annals of our history. Ko akoigi nonga khraba akoina masak khanghodraba khanghobusu yauriba history da su mehorol mayam amada kaungam dana lehona na bagi damak ngasi maruiba bishoy ama oina mahiloisang sing da tambi batogi adudai du da khoina tengnazaba amakhaklai akoigi ipa ipu sing di prajana yamne maru oina lawe miyam sigida makta khanbada ko akoigi ipa ipu sing khoina masak khanghodraba mayam sing adudi leba miyam gida makta adumaina kathoki ko kathok pasi makhalani suna kathoki phatta to kadaba mido adubaw da stop to bangamba ko the one who is to do something damage to the people or to the society miyam sida sovereignty sida akoi gi ningtam basida aranba ma tawrakadore haibado madubaw stop to bangamba akoi gi adubaw ubangamba matamdugi ipai pusing do madugi phidam ama laurakanda if akoigi sarkar amap lay haibagi seriousness to madu utse heradi please prepare to convene assembly se athuba matam da phambiraga lamdam sigi miyam sing sinanga si na thangkatana khawang na ngai dana awab se kari numit ko kadage haibdo madugi khongthang ama lobi u haibase. Okay, thank you so much. Assembly su phambiro akoigi laingak pasing sisu haibetare isai gi punsin biro isai gi chokri khaktam kolaga laibdo tawbirano lebak si mai cha ibisana muthana bo khona rasi aduga akoigi mating leina thamoi sengna afaba laingak pa haibdo koi oirasi hada lakchege oja welcome oja hanbegi oja gi mod oja kamain thambiningi huji koi chief minister thambi ki ba wafam si marwena nupilan gi thorom sida haibetare masi puthokjabani akoigi huji irang se lusin grabandana koi tap hek paira kanda lusin badi yaro dori matam changini Thank you, Surbala. Permanent solution will take time due to unstable conditions. Na Honorable Chief Minister na akoigi historic day amada haigiba wapam se sigi matang da naina jaba sita yawba phangjaba sisu thagachari ko hojik se manipur gi oirba situation si yam alarming oirba yam critical oirba yam worsen oirba matamnina akoina mod pangpi de piba pangphong de phongdok posisu akoi isa de su sum kari haini fear amadi leitabadi nate adubu is I have been working in a media organization since long back. Aina lamdam sigi irrespective of religious group adunatana khoigi jati bida tigi wanatana akhoina koina sasaruba matamda akhoigi micham praja sadaran mayam na ngangnaba adu intellectual mayam na ka ngangnaba punamak sing to akhoina tajaruba adigi moi mayam gi marakta saruk yadana khananai na budi yaujarakpa mayam sing du ngasi khajiktang phongdok sagebako aigi wafam jilak sadringe mamangda amakhaklei pe mayelo phabi yangen polo yeng na se haidana malai ko akoi hojikti I may be engaged as a speaker in somewhere but akoi hojik isana isagi aning ba apamba pangphong phongdok pagi matam dudi hojik amna lusalaba matam sidadi madu isa na khajiktang yengba phabrai na khali karigino haradi akoi ki manipur da leiriba mi singse maitai kaktana tana kaya muk yamna warage habse khoi ubut am changneba moina kari pami makoina kamaina punsi leli haibasima masi urakanda akoina sarkar da mayam gi spirit to represent tawrega akoina sarkar da kari kholaw thamgadage haibado madum hane isa da feel toba masi mayam darkar lebrang khaliko yam chumi bema akoina hojik ngangnariba discussion tongan ba different channel sing sida ngasi akoina khannara iba nainara iba mayam sing sidi matau karam tawrerga miyam gi awab si kokani matam amada santi leina ingna chikna panjaramba adugumba lamdam mase karigumba kharadagi thogdok wathok kharadagi sigi pibam oirakibasi karamaina mung mamanga gi pibam duda hanjele erga mipum khuding maksing se masa gi aning ba apamba mawongda ningtam na hingjaba ngamgadage habiduda karigumba khara khoigi wakhalon chidagi puthokpa ngamgadra habidu ka kidamak tane koina discussion chida saruk yare base ko
अखोइना अहिंग मी खक्तगी वांगांग बसिसु हौजिकी मतम सिददी खितंग मदु सोइगद्रायन खल्लेबा मरमदी शीघ्रब मी सिंग अदुगी मकोक सिंग दोनने चलिबा मयाम सिंगसे मदुसु खोइ खर नैनब चंगेबा सिदाइदा अनस्टेबल कंडीशन हाइबसिदा इबुंगी थमोइदा फावबा मखक लेबा माना अनस्टेबल हाइरिसे सरकार कोई बीजेपी की सरकार एमएलए मरक कैबिनेट मिनिस्टर सिंह की मरकता मखोई मसेन की मरकता यासनबा म लेत्रिबा among themselves it seems there is a crisis मखोई मसेन की मरकता अमा लेरिबा crisis से does it mean the unstable को मखोई मसेन की मरकता यासनबा म लेत्रिबा नपाक तानदना तोखाई तानदना अमगा खोगी समझनबा नक्सनबा यादबगी फिबम अमा लैरिबसे मसीगी अनस्टेबल सिदा अदुगे अनस्टेबल दु ओरगदी मखोई मसेन यासनदबसे हान यासनबिरोबा मखोई मसेन की मरकता तोखाई तानरिबा मोट मानदरिबा डिफरेंसेस मयाम अमा लैरिबा खरा अमना दिल्ली द चटना करि हनी अंग मथो मयाम अमा उनरिबा खोनरिबा तौरिबा मयाम सिंगसे मसी लुशन बियोबा हाना मखोई मसेन की मरकता तौरिबसिदी हौजिक मैटेगा कुकीगा तौनरिबा स्माइना among the MLAs मखोई मसेन की मरकता कुकीगा मैटेगा खनबा सुमाइना मोगी बीजेपी MLA मरकता सु सक उनबा यानदबा फोन थांगनदबा पाइनदबा कोकथोंग अमा यावरिबा प्लीज सॉल्व इट फर्स्ट अदु हाने लुशन बियोबा को अदगी वाफम अमखक ngasai expert singna speaker singna phongdokibada aina tajahobada ko khoigi kuki gi MLA tara haire aina bhole pa su learned advocate na or so social activist Dr. Kiran na or so bhole pak patarati aina lepka duriba political party dugi philosophy natraga ideology natraga constitution dugi binding amada भोले पकदबनेबा लेपक पतारगदी ngasai gi BJP da बोले पे अरगा बीजेपी की MLA ओरगा मणिपुर विधानसभा की मिफम कयारक फंबदा यावद्रबा बीजेपी की चैनल लॉन्चत मयाम अमा ठुगायदना ngasi बाउ लेरिबसिंग जिगी मथकदा बीजेपी नदि मोय मथकदा करी एक्शन लौखलबगेबा MPP ओरो NPP ओरो NPF ओरो कांग्रेस ओरो कांग्रेस तगी टिकेट पीदना कागिबा कैंडिडेट अमना कोई मेंबर अमना कुसीरा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन दुगी चना लोंचत मयाम दु वायोलेट तौरेरगा करिगुम मतमदा वांगा पताबदी मधु ईस्टर्न एक्शन सर्टेनली विल बी टेकन अप बाय द प्रेसिडेंट और मागी कांग्रेस की संविधान दुगी मतुमिना सोदन लोकलकनेबा करिगिनो बंगसी बावदा मोइतारा जिगी बीजेपी मोइतारा जिगी मनुंग यावरिबा बीजेपी की MLA सिंग जिगी मतकता मोइना ngasi मियाम की अगेंस्ट ला अब मतमदा बेम यंगो a legislator ko takes an oath to uphold the constitution and to serve the people like neba this is very true it is not wrong koina hajen banate it is written very clearly in the constitution what is constitution constitution is nothing but the life akhoi gi bharat chida leriba nagarik khuding makki di life nemni सरकार कमाइन सेमगनी MLA एमन करी हाइन वांगांगनी चीफ सेक्रेटरी एमन कमाइन तौगनी DGP एमन कमाइन तौगनी आर्मी द और असम राइफल द तोंगान बसिंगजिदा लैरिबा खुदिंग मक्सिंग असिना भारत की मियाम सिगी सेवा तौरप मतमदा मसीगी चैनल लोजत खुदिंग मक्सिंग से गाइडलाइन सिंग से लोइंग फॉलो तौगदबनी हाइजे इट इज वेरी क्लियरली डिस्टिंक्टली रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मदुगी वांग लालकप मतमदनेबा होजि इरांग थोलैसे हौजिकसी it is not the time for saying that BJP has done this and that Congress has done this and that Congress na seat ogre BJP na seat ogre habigi matam dunate there is no any time for ruling or opposition please combine please come together and mayam gi awab se taseng namak madubu awab थांदब ngamba कोन बंगamba तारिबा सेना खाइनबगी अदिगिदी ममा मपा मचिन मनाव काइनबा मयाम सिंगजिगी मिट की पीजी कंगन गे हैरदी रूलिंग हाइबा लेबिरनो ओपोजिशन हाइबा लेबिरनो पुन्न संगसन बे देन मियाम गी महोत छलगा थबक तो बिरोबा होजि केम वारे यंगो साधारण मियाम सिंगसे करंबा मयुमदबु शांति ओइना लेरमगदगेबा सुंगलै लेत्रबनेबा एक्सटोर्शन हेंकला अबा मकल खुदिंग मकी हिंसा मयाम मा खोय मयाम गी मरक थोबनेबा असिगी
अखोई मसेंगी मरक्ता सुमाइना थोलकपदगी मयामसी खाराय खंगदन वानरकपसिदा डिस क्वाइगी मा अनस्टेबल ओय हारिसे मोई सरकार पारिबा बीजेपी एमएलए मरक्ता चयेत खोयेनब लेतना मोट मानदब ले मयाम अम लेरिबदुरा नत्रेगना इरांगजी थोलकप मतमसिदगी प्रजा मियामगी मरक्ता सिगुंबा अवाना मयाम अम पुरकपसिदा नत्रेगना इरांग लोसलोय हैबगी मतंगसिदा अखोइना रेशनल थिंकर अमोइना अखोइना फील तब अमखक लैय करिनो हारगदी सरुक अनि खक थोकना खोइना खाइदो कानि येंगबा याय करि हानि येंगबा याय कुकीज सिजनरब बेनिफिट खर खकेदम इरांग लोसलोय हारिबसिगी याम चौब मरम अमखक लैयबा करिगिनो मणिपुर गी इचिनिनाव लालौलु मयाम अमदी सोवरेंटी हेबा पोर्टलाय then our brothers NSN IM have Kambusi su sovereignty portala ineba ngasi kukina lal hawalaga Bharat Sarkar na ngari base karino haita di nagana maron tholapra or maitegi sovereignty ning tamba pamba Kambu mayam sing aduna maron tholakpa dura haibase ngai basi da moina matam changani an oramba suyai अदुदो ओरगदी लेबांग मयाम सिकरी ओगदगेबा पॉलिटिकल लीडरशिप अमककी पॉलिटिकल लीडरशिप अमककी मदुदै जुदा मागी करेजेस ओइबा एक्टिविटीज मयाम सिंगदो मदु दरकार लायबा व्हाई आवर यूथ आर अफ इन देयर आर्म्स अखोगी नारो जिंगजिना नावरिबो सिंगजिना करिगिनो खोगी मकुत खुलाई पारख्रिजिबो पाइनिंगना पाइब्रो सिनी अदुना लॉफुल ओइबा असै लर्नेड एडवोकेट हाबिकी lawful of government amadi bema changi lawful abadi magi niti niom संविधान दुगी वा ngakang thamgi seba mikap mirau khona tamna ngasi di hedo na he chandana kang khong chai dana ningdom pom dana nupi masam hat ta bache koye chetana adum nongam deina numita bo boxing ya tam ya da leba kokthong amsu leram gani moi myam dugi mapi mapa ne na thora agadi ko khara righteousness of a leader am obio ba mayam gi awana zu khara obio ba ko si hojik se words karamba wahi अखोगी political leader mayam sing asina season lagiba words mayam sing sina have caused various type of confusion about the role and character of our leadership karam leader no haibes do madugi character ma makogi leadership se makogi mentality se hojikti public na sensible oiba अखोगी इलेक्टर सिंग मियाम सिंग सिना नैनबा हौरे हैबसे मसी खंगदबनेबा Sai Dr. Kiran Hagi, for example, 398 kilometers se Manipur ga adagi Myanmar ga Thangnari basi 398 kilometers sang hai. Why only Assam Rifle is taking the responsibility for guarding it? Government of India sina tasik namak transparent orba, tasik namak honest orbadi. मसी मखल खुदिंग मके security force along the border thambioba different reports will be submitted to the concerned department office ministry the loin piganeba ojikti Assam Rifle katana pirabanina Assam Rifle gi wa ka tuduna sumchale ra kanda border fencing de be ma nagano oisunu kuki no oisunu maitai no oisunu ko sumding ding bangamaro soidana tawraneba yango khoi Manipur de leriba phibam je Somalia de thokiba crisis to modudu ge helabneba Jammu Kashmir de leriba Jammu Kashmir gi Iran je namdana nabagi damak thamiba security force maseng do modudu ge saro ohum topagi amma Manipur ne helabneba Somalia de thokiba crisis to modudu ge hena lamdam sigi miyam jing sine ne awaba nangabneba madu akhoina feel to wa machange ai I coin hanging body leader more agadi madu ubangamba leader maka obioba I tetang I ma hazageba Mahatma Gandhi hai some of our people do not like to listen even the name of Mahatma Gandhi but there is a point that we have to remember karino haita di 1930 da Dundee March na kogi thumgi andalon na machangjal leba thumgi andalon changjal ba matam du ki lengak sasan pari ba Bharat Sarkar na laiba ki against the tabak tauropase madu criminal ne na laurerga matamdugi mipum khudima dandi piyaba tobutubu Mahatma Gandhi na 1930 da Dundee March thumgi andalon changjengi ba matamduda matamdugi established authority that means
सरकार पारिबा लेंगाक शासन पारिबा शक्ति लेरिबा कांगबुदना महात्मा गांधी की मथकता करिगुमा मखल अमतगी पेनाल्टी पीगी देबा why because law of the human being this is more important or this is greater than the law of the land haibneba lamdum matamdugi miyamna awaba mayam ama nangibedo madu kokna nabagidamagta khongsa tu sakhibane na artha halakanda महात्मा गांधी की मथकता आईना में पान की देवा यंगो many of our great leaders challenge the judiciary to uphold why the humanity आईना में ले इसे करेगी नोबा अकोई humanity की नेबा where is law now सीने बाई बेमा democracy से अकोई ने सामना है the will of the people where is the will of the people now कना गुबा मत मनिंग मखा तम नै बेमा होजिक से वांगांग बंगम द्रबने बा आई सोटा कनो ता जगे victimization of the innocent people is called vulture culture this is very true now in Manipur micham kaisum khangje daba matu maman sonba mayam amase masibu victimize to base it is called the vulture culture masi akoina sep tawsi masi lehengumje harabadi rightful thinking oiba miyam gi yamna khanba ko good human being ama as our leader madumadi change aduna biggest traitor aise akoina sum thenaba matamda aina phammi ba chokri se aina phammi ba chokri si portfolio ama paiba mantri ama orisunu aina phami bam mantri gi phamse masibu strengthen tongna bagidama mapangal kalan bagidamakta aigi lebak miyam do hedona he chalan badudi madudi adugi politics to di kanade aduna let us do the politics to save the people of Manipur ipa ipuna matamdagi thamamba Manipur gi nuksiraba phachakraba itihas saktam se kahenda na rajniti tausi Delhi de leiba sarkar कायदन नबगिदमक्ता आगी फमपाम नबगिदमक्ता मदुदा खोगी करि हैनी लुचिंगबा म ओइना पंगलै लेबदुसु मियामना पामनदे मयामना हुजिक लाउदिबा खोलाउजिदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फगे फौ फरोइतो अदु उदागे वानाते प्लीज डू टू सेव आवर लाइफ खोगी इपाइपुन थमंबा मणिपुर हाइबा सक्तम से मसी कायदना बथबक तोबियो हाइबसे मसी नेबा मयामना ngसाइदिगी ममांगैदिगी लाउर संगसल आइस असुमाइना थमजगे ओके ओजा थैंक यू सो मच ओजाने याम अखोगी फजन थंबिए बेतारे अदुगा अखोगी पॉलिटिक्स से मणिपुर कन्नबगी दमक ओइना पॉलिटिक्स से तौसी हाइबने अखोगी इसागी चौकरी से ओइना मसी लेंगदनब तौबदुदी मदु वाहनथोक लेतबा हाइबा तारे नत्रगा अखोई प्रजा मियाम गी दमक याम लाइबक थीबने अदुगा ओजा बिरेंद्रन सु थंबी किबदा अखोगी हुजिक से मरुइना याम इरांग से कॉम्प्लेक्स ओशन खरे दुन ताप लाक पयारो हाइबा इरांग सी हाइबा अनस्टेबिलिटी मसी कॉम्प्लेक्सिटीज दी मखोगी लेजिस्लेटर मनुंगदा अखोगी यानादबा मसीसिगी अखोगी मोट मानरक्तबा मयाम अमा सिगी पोटसिगी स्टेबिलिटी से मेंटेन तौबा ngамदबदु कॉम्प्लेक्सिटी सिना हाइबगी पर्सपेक्टिव अमसो जाना पुथोकपिरे हाइबा तारे अरोइबगी ओइना अरोइबगी राउंड in the annals of our history ko अखोगी नोंगाख्रबा अखोइना मसक खंगहौद्रबा खंगहौबसु यावरिबा हिस्ट्री दसु मेहोरोल मयाम अमदा काउंगमदना लेहोननबगी दमक ngasi मरुइबा विषय अमा ओइना महिलोइसंग सिंग द तंबी बतोगी अदुदै दुदा अखोइना तेंगनजबा अमखक लै अखोगी इपा इपु सिंग दि प्रजाना यामने मरु ओइना लवे मियाम जिगिदमक्ता खनबदा को अखोगी इपा इपु सिंग खोइना मसक खंगहौद्रबा मयाम सिंग अदुदी लेबा मियाम गिदमक्ता अदुमाइना कथोकी को कथोपसि मखलनी सुना कथोकी फत्तबा तौरकदबा मिदो अदुबाव स्टॉप तौबा ngamba ko the one who is to do something damage to the people or to the society miyam sida sovereignty sida akoi gi ning tamba sida aran ba ma taurakadore haibado maduba stop to bangamba akoi gi aduba ubangamba matamdugi ipai pu singdo madugi phidam ama laurakanda if अखोगी सरकार अमप लई हाइबगी सीरियसनेस तो मधु उच्च हेरदी प्लीज प्रिपेयर टू कन्विंट असेंबली से अथुब मतम द थंबीरगा लमदम सिगी मियाम सिंग सिना ngasi ना थांकतना खौरांग
ꯁꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯗꯅ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯣꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ Okay, Oza, thank you so much. Assembly su phambiro akoigi laingakpa singchisu haiba tare isa isagi punsin biro isa isagi chokri khaktang kolaga laibdo tawbirano leibak si mai cha ibisana muthanna bo khonarasi aduga akoigi mating leina thamoi sengna afaba laingakpa haibado koi oirasi